bota beharrean dituen, bota beharrean Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei. Aina hundita ere zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspez agur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren itots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goiko Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren aitan. Amen. Egin dezagun otoinuz. Jainko jauna, zure semea beheratuz, jaso egin duzu eroria zegoen mundua. Eman zure fededunei egiazko poza, eta egizu pekatuaren uztarpetik askatu dituzunek betiko zoriona izan dezatela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, poztu zaitezte Jerusalemekin, maite duzuen guztiok egin jaiarekin, araitu eta poztuarekin, dolu egin zerutenak harengatik. Asetzeraino edukiko bai ditut nere bularren gozoa, atseginez xurgatuko haren bularren oparoa. Honela nintzo baita jauna. Ibaia bezala isuriko dut, haren gainera bakea, eta gainezka dijoan ibaia bezala herriaren ondasuna. Haren aurrak besoetan eramango dituzte, belaunetan maiteki hartuko dituzte. Amak bere aurra gozatzen duen bezala, hala zaituzte bi gozatuko, eta zuen gozamena Jerusalemen duzue izango. Poztuko da zuen bihotza hori ikustean, loratuko dira zuen ezurrak belardi baten antzean. Agertuko da jaunaren eskua bere zerbitzailean. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guztiak egin alaizu haren aian. San apostoloak garaziarei, senideok, jainkoak libran azala arrotzetik, Jesu Kristo gure jaunaren gurutzean izanezik. Gurutze horretan gurutzintzatu dago mundua niretzat eta ni munduarentzat. Izan ere ezer ez dira, ez erdaindua, ez erdaindu gabea. Izaki berriak du balio. Pakea eta errukia lege honen jarraitzaileari. Baita jangoikoaren Israeli ere, hemendik aurrera ez dezadala inor nekerik eraman. Jesusek ezaugarriak
Jesusen ezaugarriak bere gorputzean baitara mazkinik. Senideok Jesu Kristo gure jaunaren grazia zuen espirituarekin. Amen. Jaunak esana. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Lukasaren burutik. Aldiak da jaunak bere 72 aukeratu zituen eta bere aurretik binaka. Bera joatekoa zen herri eta auzo guztietara. Eta honela esan ziren, uzta ugaria da baina langilea gutxi. Egin beraz otoiz uzta jabeari bidal ditzala langileak bere uztara. Zoazte, begira, arkumeak otso artera bezala bidaltzen zaituztet. Ez eraman zeudokin, ez diru sakerik, ez bide zorrorik, ez oinetakorik, eta ez gerrillo bidean inori agur egiten. Etxeren batean sartzen zeratenean, hau izan bedi, zuen aurreneko hitza, pakea etxe hontan. Eta han pakezko jenderik bada, haien gainean kokatuko da zuen pakea. Bestela berriz, zuen gana itzuliko da. Etxe hartan bertan egon zaitezte, jan ezazue eta edan daukatenetik, zor zaiota langileari bere saria. Ez ibili etxez etxe, herriren batean, sartzen zeratenean, ondo hartzen bazaituzte, jan ematen dizuetena. Sendatu bango goixoak eta esaiezue, hurbildu zue jainkoaren erreinua. Jaunak esana. Como todos los años, en esta misa recordamos de una forma especial a los que nos han precedido. Cuando se habla de la Iglesia, digamos en los catecismos clásicos, se habla de 3 grupos de personas. La Iglesia militante, que seríamos aquellos católicos que estamos en este mundo peregrinando, porque sabemos que no tenemos aquí nuestra meta, la Iglesia triunfante, aquellas almas que están en el cielo, y la purgante, aquellos que están preparándose en el purgatorio para entrar en el cielo. Digamos que serían los 3 núcleos o 3 grupos que compondrían el grueso de la Iglesia de Jesucristo. Siempre la cabeza es Jesucristo y todos los demás formamos parte de su Iglesia a partir del bautismo. Y digamos que entre estos 3 grupos existe una relación, una vinculación. Digamos que así como los que estamos en esta tierra peregrinando, vivos, tenemos que intentar, como nos ha enseñado Jesús, pasar por esta tierra tratando de hacer el bien, tratando de ayudarnos unos a otros, tratando de querernos, tratando de comprendernos, tratando de perdonarnos. Digamos que es un poco lo que tenemos que intentar nosotros. Entonces, el saludarnos, el hacer alguna comida, el poder de vez en cuando estar juntos, el celebrar juntos también la Eucaristía, es algo grande que tiene que llevarnos a una amistad, a un trato más verdadero, más profundo entre nosotros, y es algo querido por Jesús. Vemos que Él vivió de esa manera en el mundo, con trato con las personas, hablando, saludando, teniendo tertulias, teniendo comidas, etc. Y sobre todo, cuando alguien está en necesidad, el hecho de poder darle una mano es una obra de misericordia muy importante. Puede ser por distintos motivos, porque no tiene lo suficiente para comer, porque está una persona enferma, porque está solo, porque está triste. El tratar de ayudar, consigamos o no, a una persona así, es una obra de misericordia importantísima que Jesús le da una importancia grande y nos dice que es como hacer un tesoro en el cielo. Mucho más que acumular otro tipo de tesoros, vale
a los ojos de la eternidad y a los ojos de Dios esas buenas obras, esas obras de misericordia que podamos realizar mientras estamos en este mundo. Es lo que nos ha enseñado Jesús, lo que nos ha pedido nuestro Maestro, nuestro Señor. Pero también una de las obras de misericordia es rezar por nuestros difuntos, porque hayan fallecido no significa que nuestra relación con ellos haya terminado. Evidentemente querríamos que fuese otra mucho más presencial, mucho más cercana, pero el hecho de, digamos, notar la falta de ellos, echarles en falta, es una forma de querer. El hecho de acordarnos y honrar a los difuntos, acordarnos de lo que nos han enseñado, de lo que nos decían, de las anécdotas, de las vivencias que hemos tenido con ellos, es una forma de querer también muy importante. Y para nosotros creyentes, rezar por ellos es lo mayor que podemos hacer. La mayor forma de mostrar amor a nuestros difuntos, todas las demás también están muy bien, poner flores, acordarnos, hacer un recordatorio, todas están muy bien y son formas de mostrar nuestro amor hacia ellos. Pero la oración para el creyente es la reina de todas las formas de mostrar amor, caridad a nuestros difuntos. Y dentro de las oraciones, la más importante es la Eucarística. Por eso, celebrar la Eucaristía, que hacemos todos los años, recordando a los difuntos de nuestro pueblo, tiene un valor muy grande, es algo muy importante y es una muestra de amor hacia todos ellos. Pidiendo por ellos, pidiendo al Señor que los acoja en su seno, en el cielo, y desde allí ellos puedan interceder con nosotros. Como decía antes, no se termina nuestra relación con los difuntos en la muerte, sino que se transforma. Y ellos pueden interceder por nosotros, nosotros podemos rezar por ellos. Y es una cosa grande que nos juntemos y después iremos al cementerio para rezar in situ por todos aquellos que están aquí. A la vez que bendiciendo nuestros campos, vamos a hacer la bendición de las flores, la bendición de las hierbas, sobre todo recordamos, y con esto termino, esa necesidad que tenemos los seres humanos de la ayuda de arriba. Nuestra vida no es una casualidad, no es algo que no tiene ningún sentido, no es algo que esté completamente en nuestras manos, ni nos hemos dado a nosotros mismos la vida, ni tampoco podemos continuar en ella indefinidamente porque antes o después se nos acaba. Y ese mirar hacia arriba, reconociendo que necesitamos la ayuda del cielo, pidiendo a Dios su ayuda, digamos que la costumbre de bendecir los campos, las hierbas, ha sido porque históricamente era algo absolutamente necesario para que comiera el ganado, para que hubiese suficientes frutos para poder subsistir, etc., cosa que sigue siendo absolutamente necesario, pero en ello también pedimos a Dios que bendiga todos nuestros trabajos. Hoy en día trabajos pueden ser muy distintos, pero pedimos su ayuda, su intercesión para todo aquello que intentamos hacer y que podemos hacer en esta tierra. Pedimos a Jesús su luz, su fuerza, su ayuda, que acoja a nuestros difuntos y nos ayude a vivir a nosotros en esta tierra. Sinisten dut, sinisten dut jangoiko aita guztidun, zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut, Espiritu Santua
Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Eta eskea, urteroko eskea, hemen egingo dugu, gero ja ez kanpo santua. Eman nahi dezuena, borondatez, hemen bota lasai Jose pastuko dugu saskitxua. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki, gure aita santuaren alde. Leon 14. eman dezaiola jainkoak bere indarra, bere grazia. Eska dezaiogun jaunari, eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan gogoan izango dugu, Juan Miguel Lakuntza eta Oskozko hildako guztiak jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ama, maite Maria, egin duzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna eta eraman gaitzala egunetik egunera zerutar antzerago bizitzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen on nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko al guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu, hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu, eta zugan aigoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, dira guztien, jaiko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure bizirak osana, zeru goienetan bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna,
eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afaloa berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odegarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerela jauna horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzurako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoari gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Bereziki, familia lakuntza eta oskozko hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzago Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorronei barkatzen diegu ezkero. Ta ez, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi bezera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Pakea zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaituzuak ere. Hona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren gaia deituak. Jauna, ez da izan txasatzeko,
Egin dezagun otoitz. Hain doai handiak harturik jauna, eskatzen dizugu salbamen fruituak irits ditzagula, eta zu goresten bizi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere inka zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean. Eta oain ahora vamos a bendecir en la entrada y luego iremos al cementerio. Salga el cura. ¿Le va a costar salir o qué? No, Dios. Me era de ropa un poco y... ¿Y esta discoteca? ¿Eh? Apaga esta discoteca. Apaga. Parece una discoteca. Esto parece una discoteca. ¿Verdad que sí? Igual se acaba